Mwahe ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka tuyahere muri Uganda aho byakomeje kuba agatereranzamba, aho umugabo Kizza Besigye wahoze ari umuganga wa Perezida Museveni afunze ashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi. Kizza Besigye amakuru ahari nuko amerewe nabi nyuma yo kumara iminsi 5 yiyicisha inzara. Aha ni nyuma y'uko avuga ko ashaka kuburana ari hanze, mu gihe Perezida nawe Museveni avuga ati ayo ni amayeri kugira ngo uburane uri hanze. Ibintu byahagurukije abademokarate bo muri icyo gihugu ndetse n'abayobozi bakuru bavuga ko uyu mugabo afashwe nabi muri gereza, aho bigaragara yuko ibiro byashize amerewe nabi. Amagambo yatangajwe n'umugore we yavuze ko ibiro byashize ndetse afite isereri kandi ko muri gereza afashwe nabi. Uyu Kizza Besigye amaze iminsi 5 yaricishije inzara, ibintu bivuga ko ari ukwigaragambya kugira ngo kaburane ari hanze. Kizza Besigye yahoze ari umuganga wa Perezida Museveni. Tuvuye muri Uganda reka tujye mu Burundi. Umunyarwanda niwe wavuze ngo urucira mukase rugatwara nyoko. Impamvu bivuze ni uko uyu muperezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahora avuga ko azatera u Rwanda, naho iwe mu rugo rwe rutamworoheye. Ni mu gihe umutwe witwaje intwaro wa FRB Abarundi batangaje ko yuje na UPR ndetse na UPF kugira ngo urwanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Iyi mitwe uko ari 3 yitwaje intwaro ikorera mu Burundi yatangaje ko igiye gukora ibishoboka byose igahirika ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ndetse n'ishyaka rya SNDD na FDD. Bavuze ko ikigiye gutuma bakuraho ubwo butegetsi ari uko Uburundi bufite ibibazo birimo ubukungu bwabo bukomeje guhungabana, kandi ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukomeje kubiba amacakubiri n'urwango mu Barundi. Kandi ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu gutegura jenoside igambiriye kwica abatutsi. Umugani naguciriye uko urucira mukase rugatwara nyoko, wongereho yuko Satani agucira kobo nyamara Imana igucira kanzu. Dore impamvu mbifuze nuko uyu mudepite mu nteko nshingamategeko y'Ubusuwisi Andreas Alfred Garnier yasabye igihugu cye guhagarika inkunga kigenera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza Perezida Felix Tshisekedi avuye ku butegetsi. Uyu muperezida muramuzi nawe udahwema uvuga ko Perezida w'u Rwanda ari we kibazo akwiye kuvaho. Yaho M23 ifashe Bukavu yamaze gutegura umuganda uzwi nka Sarongo mu mujyi wa Bukavu uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, burasirazuba bwa RDRC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yanze agasuzuguro. Guverinoma y'u Rwanda yahagaritse ubufatanye bwose yarifitanye n'Ububiligi mu mishinga y'iterambere kuva mu mwaka wa 2024 kugeza mu mwaka wa 2029. Ni icyemezo u Rwanda rufashe nyuma y'uko Ububiligi bufashe uruhande rw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugafata iya mbere mu bukangurambaga bugamije gukomanyiriza u Rwanda ku kubona inkunga mpuzamahanga zigamije iterambere. Gushimiye ko twabanye mu makuru yaragezweho. Ndi Ishiro Bati, urasubscribe tujye tubana buri munsi. Ndagushimiye.